Congratulations sa Week 3 winner sa atong Kapuso Cashsiyahan Panalo promo sa Cagayan de Oro City. Congratulations kanilang Eli Pakit, Catrice Ann Marie Zambas, Julieta Olivar ug Anita Quadazar. Kamo ang lucky winners of 2,000 pesos alang sa Week 3 sa Kapuso Cashsiyahan Panalo. Mamahimong iskan ang QR code nga makita sa inyong screen aron makita ang complete list sa Week 1 winners. Be one of 6 grand winners of 10,000 pesos, weekly winners of 2,000 pesos o daily winners of 500 pesos. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS para sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements.